Ebusia for her attention TV small kwaba e the baso attention TV e Facebook YouTube Twitter o kwa attention TV jeje obe follow no one like it no one subscribe no one so share e dey apem so ebenche bia ana video bi e be trend e social media so na e fa ye one legend Kumewood actress na e ba Ghana memu ha say pandia na sinitwa ana no odidi ejuma e wo Ghana memu ha say na enche bia na video bi e trend e fa no ho say okopie mu e wo bi man so no na eye choba ana na oye ejuma choba na restaurant ana na oye ejuma e wo honom na we ana no angasa betna se echechire mu de ntia na sedia otimi e de koye ejuma e wo honom na ene one Aisha Moodie akobom akodi mpunimpu e de kasa egufom na wo kiremu ana wo kire se e kamya koye se video anase asema e be trend e wo Ghana se ye na ye Kyeiwaa e ye adwane ana oton adwane e wo restaurant no twumkukum e wo restaurant no na nam Kyeiwaa sa na o kame akoye se Aisha Moodie ana e be publish sa ansensem na ba busia for ansa na ne yenko hwe bra na yenko tie bra na Kyeiwaa e de nsem etugya kire se dia otimi e be ye ejuma e wo restaurant ho no de na me nwanwa kakra ye ni say mami yo baaye wo ye adwuma o restaurant o ka banku wo ye say so bi ba no tim ko ye adwuma o restaurant twi banku dia asedan ka nyame because there be na one support me say o baaye no was such a good example ma be hu no bisane say man sha ne nkran na because oto won wa ye young e wo mo say amana ye young na wo krom ya ye na wo Worcester ha right yanti bibia kwakukura wa ba ha emprensampre nan echi yanti bibia ba die ema maka kakra ne say ebra wo ne kwaku ba ye za bia ne ne ko Ghana ene ko hin inti bisane say oni obi ya no ti ayi oni obi eni ko Ghana no wona wo media ni inti me de sisi bibia me wo media no inti bibia na ye de oh yamfa bibi nhyew yamfa bibi anshaw yamfa bibi anshaw ekweku ena o ka ba ham prince ena ya ntehwimo yentimi fa asa wo baake debi enye kwa ye ma ka yechirechire mu ye baaken debi tie me sama baha na mehu bibi ena mekwa akoka anka maka de daada e bi nso akodi hu komo kire wo That's it. Dabi, I don't know. Media for be No, I can't tell the media say me address the banku bad clubs. We dear any mon fan shakweku. Ko kweku na eta kofi na me kwa me ba ye me nko ya o kan o na asemi. Say a happy before I come the be shakweku. Oh, we kutaba. We dey say but the moment I will buy and who free ha na say liki ye. But anyway, nyani me ba cho enye me a enye ye kodi 2 days woni fie nti ebe me say the first day no okono ene ye say ye ne beko na ya koto eduane bi na koto eduane bo na baso say oh say wa bakra wo ye restaurant eduma ne ade na because ebi mo ba eduma ko mo nya bi nya me ba be o chembe tene fie be 1 year ansa na be nya eduma and I say, oh, Debbie, restaurant na ko ho no. Me kra me nkoto metikromi o. Me nkoto ade hu. As I mean, me ye hwe. Oni mo nti no free. Oh, eba ni mo ya welcome o. Nti me sister, meti asem no. Me kra me busa say auntie, adwuma wa ya ache. But aden na prepo as a media outside. Media meeting because baby I make obi asemba bia na e dey
oh wo bi am fan share na e de ahye me ko de share me asam yam fan say akoya wo say me ni kwaku pe na e ba ha be hu adwuma a wo ye enti say nya kwaku a eye me a ena me kan so statement ni say kwaku aba ha kọ obi ante da na che say meme ba kọ ye na obi atente eye me a ebia na akodi hu nkomo how ebia akodi hu nkomo how because yenim ya obetimi ya me posti me ni video me ba ye me ni ye video nti me posti me ni video nkofo bisa oh Kyeiwaa wa brochia na me o wa ha o wa brochia na say we ye Ghana na me so o wa America but say me ni obi kodi edwuma Kyeiwaa ye wo kromu ha de sister enye no kre enye no si say wa be na no wo se enye wo no a ti se me kan ye no obi amfa letter bia amre me anasa address bia ma na to ansende me bia nipa a wo sende me ne modi me ni obi andi Kyeiwaa nkomo okay me ni obi andi no nkomo ene say no ma ewiasefo nyina ante sanya wa na fe me pa mo cho that's it Tvgh Kyeiwaa TV ni enye me a asama o kan ode to me so no enye me a se bitafra che me ni kwaku ba ha ema ni ede ye ko ni adwuma mu ba se me ena me ni obi kodi hu nkomo ana me ko kache obi adwuma o ye de enye no kre nti asama obeka ye se an ena me ni kwaku pe na ba e bia me ni kwaku pe na ba kwaku so ye konkonse ni nti ye nyina e bia na se kwaku so okasa kwaku me no so okasa na se dachi bia no wono so obeba auntie ono so obeba next month that's it abusia video no ane yekohwe no na ye toaso dia Kyeiwaa ene Aisha Moodie edimpunimpo a wode ensem agu fom wayi ensem bako tese na wowo fufu no bode ne banche no woyitum bako na ne wowo fufu no de esim bako na nje se one after the other ene fufu na ekoso na de wode ensem gu fom ema Aisha Moodie echiro mu kire se senyo ne Kyeiwaa tie papa de onu de ontimi enkoye Kyeiwaa sa no de asem no ye ne ya papa se Kyeiwaa asem ne ba bontin Kyeiwaa entimi emisa na Aisha ona wo ye ya na senya wo na wo ye ba unim se wa ya ade ama na ye me ya pa ade a wo ye no meni anje ho because meni kwaku me no ba ha no obekai a me kra na me share wo kran so o Ghana wo free Ghana no wa ye nice any ade me kra meni je ye se me beto se wo ye adwuma because se bitafra che Ghana na adwuma nhye de ni ho into the way wo dey asam ne ba out ka say me ne se bitafra che me di wo ho yawo because na ka ne kwan so ne say wo ni me na makra na wo contact kwaku me no obema won me na ma na we bisa me direct say bia Aisha e bia sem say na aba because egi radio so nyina meteye but anya me de kwan a wo ne me fa so me ka say ye me da na me boa e na me fellow enu suntina me fa flight abaha no mo se me beyi ma no because in chat so ya mame we de me so me ma wontwa no mama wudin o tire letter breme wo tire letter breme wo tire breme se me ne no si se die ntia me kan sa ne se wo make statement ne se ya ye ba hana ye be hu na me so minim se apart from wo na o ka che me se apart from me ni kwaku me nu no obia embesra wo bebia wo nti sa wo ka se ya ye ba ya ye be hu nti na me troll letter bisa wo se man ka se eye me ana bisa wo se ade ye me ni kwaku me nu na wo ne ye kasa na ana e na wo se magia ama me ho de ne eye me meni anje ho abrochire ye bebi a wo ba enionyam wo nti mi ntumi nka se ma be hu se wo ye adwuma na me makwa akofro obi wa abonten aka che ne se adwuma sei na me be hu se wo ye ana se adwuma sei na me be hu se bia me ko hu wo mu se bitafra che dokono ton ne benku eyi no eye adwuma ye nyina ye ba ye be ye adwuma o McDonald's ne Wendy's ansa na
yetumi take courses bi abedu be bia yedu University ana asama na me de jumede ebe so mo e wa attention TV so the number any 0548302985 kwa eye University Foundation ono ano ya yemye edema wona woni bia janka mobro wane ehusia instructor ankofo nya bebi ndeng ogusua eye ayede mpacho donations na opesa wo de be som no it's never too late freno na one na enhyehe bibia na bibia so ento di meeting any akutia because attention TV so enye filler or filler comes your way again.